دم باش بینرین هیجا جاره کدم خیراتنا و دکم ده خلک کنو جوشانا فیسبوک ازندیا دنگ امریکا و هنرا دیجیتال از لقمان احمدم لقل هفکاری خواه فرات فلاحی بخیراتنا و دکن جاره کدن و ده خلک کنو ده هن زانیاری نو ده درباری هنرا نوجن و هنک کاری هنرا دیجیتال جی. بله لقمان دم باش تماشاوان هێژا دەم باش لە هەردەرە جیهانی کوونەها مەدەبینن ئەم هاتنە پێشبەریوە بە وەشانێکی نو یا زندی لە واشنگتنا پایتەخت یا هونەرا شێوەکاری دیجیتال کە هونەرمەند لقمان ئەحمەد پێشکەشت کە هێویت کەن هونژی باش بن لە هەردەرێک و مەدەبینن نەها کارن لە بەشا کۆمنتێدا ژمەرا بنویسینن ناو و پاشناوا خۆ لکو تەڤڵی وێ وەشانە زندی دەبن و شکرەما خۆ لە جەم خۆی ژێگەر کاربن پارڤە بکەن و گەلێکی باش بێ گەلێکی ئالیکار بێژ بۆ مەیژیش بۆ پێشخستناوان پرۆگرامن لقمان ئەس بە سۆرانیژی بخێراتن بکەم ئازیزان و خۆشەویستان بینەرانی پەخشی ڕاستەوە خۆی فەیسبوک و یوتیوبی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە هەرکوێ جیهان کە ئێستا ئێمە بینین هیوادارین کات و ساتێکی خۆش بەسەر برن هونەری شێوەکاری دیجیتال کە هونەرمەند لقمان ئەحمەد پێشکەشتان ئەکات پەخشێکی ڕاستەوە خۆی نوێمان دەستی پێ کردووەتەوە هیوادارن لەگەڵمان بن و لە لای خۆتانەوە بەشی بکەن ئەم پەخشە ڕاستەوە خۆ هەر ڕەخنە و پێشنیارێکتان هەیە ئەتوانن بۆمان بنێرن بەسەر سەر و بەسەر چاو هەر پرسیارێکیشتان هەبوو ئەتوان لە بەشی کۆمنت بۆمان بنووسن کە من بیگەێنمە هونەرمەند لقمان ئەحمەد و وەڵامتان بداتەوە لقمان ئەستێم جەمتە کەرەمکە گەلێک سپاس فرات جارێک دنێت بولۆ دەستپێکێک خۆش دەست پێ دەکەێت دلێکی خۆش کەسێک گۆمەت شۆپینێ کەسێمە تەماشا دەکە گەلێک سپاس ji بۆ te سلاوێم جارێک dinê ji kesê گۆمەت شۆپینێ ji Washingtonê hettanî cihên got hûn lêne em dixwazin got hûn baş bin berî her tişî tenduristiya û baş bê parastî bin dûrî nexweşiya korona yan nexweşiyê din bin û hêvî dikim got bername bi dilê we bê hûn jî alî xwe hûn par vekin yan jî nerîn bûçûnê xwe mer par vekin heger daxwazê we hebin jî ser çavan em dikarin alîkar bin ez û hevkarê xwe Ferhat em hevdûre ji were pirsên we û hinek tiştê nû jî pêşkêş bikin da got hûn sûdakê jê wergirin wekum dizanin em bernama me kiriye di beşekî pêşî li ser zaniyariyên di derbarî hunerê de هنرا تایبەتی هنرا نوژن به کورتایی و به آسانی از خوازم هنکی شروع بکم هنرا نوژن چیه و چاوال پیشکتیه و چه گیای کیجان آسته و چما خلق بالا خلقی دکشین گلکی یعنی تابلوین بهانه نرخی وان گلکی بهایی و چما کیفا خلقی جوارتی د موزخانی حریم زند دنیای دنه لالیه ما علیه رجلات ناوین مخابن او چاند و کلتور هان چه نبویه گو ام کاربن بچاوکی باش و زلال و لسر بنگهین زانستی ناز بکن هنر چاوا هاتی چکرن اگرم تشتکی تینه گجن ان بیجن او نخوشک یانجی کیفام جرنای لیبلی نتیروک نولو به آسانیه گلک کارج لازمه و د تایبەتی جی د ناو پەروەردەیی د gelekî girîng e beramberî welatên din got huner beşekî serekî di perwerdeya seretayî de ji bo pêşxistina civatê zarok û gumezin dibin li zanin pê bê huner çi ye çê dibe heme beşê hunerê ji ber wilo jî karin bi asanî karin danûstinê pêr bikin nabin hunermend û em bêjin gelekî ji hunerê hez bikin ya hez nekin ew ya tiştekî din e lêbelê zanin pê çi ye ew gelekî giring e ji ez jî em dixwazin di bernamê xwe de em van tiştana ji wer hinkî zelal bikin belkî kesekî got bixwazin naz bike yan bixwaz bişopîne bi rêk em bikin derîk ji wan re got karibin bişopînin me behsa hunera ya Ewropî hinekî kir ya nûjen di sala 1970 de em ji wê çaxê dest pê kir hinekî berî wê piştî wê çawa ev hunera nûjen çê bûye û em hatin Amerîka ji ber got min Amerîkanin me got bira em hinekî ji hunermendê Amerîkî yan got hatin Amerîka bi we re par vekin me behsa çend kesê gelekî girîng di dîroka hunerê de ya hunera Amerîkî de û hunera ya cîhanê de jî me behsa wan kir îro me behsa kesekî din bikin got rastî ew jî yek ji stûnê herî girtî xwe girtiye di hunera ya nûjen ya Amerîkî de û ya cîhanê de navî Mark Rothko'yê Mark Rothko hunermendekî Rûsî bi eslê xwe malbata wî ji Rûsya hatine Amerîka û li vê de
پرورده خوندنا هنری کریه و دست به هنر خو کریه و بالا هنرمند کشاندیه و بتایبتی جی بری آنا بحثا دیبستان یانجی شیواز تفگرا هنرا نیویورک جرد بیجن گو هنک هنرمند جه سرانسری امریکا لوی ده کن بون نتنه به امریکی بون هنکی دن جوالاتین دن هاتبون امریکا و الخل امریکا گرتن ولاتکی وک ولاتکی نو خلی گرتن و لوی ده دست به تفگرک نو کرن ده هنری ده چند کسین دناوان دم بحثا وان کر اویاج یک جوان مارک روتکو گو کسکی پر نافدارج مالباتک جهویه جه خلکی روسیا بری سال 1930 هاتی دنیای سال 1907 لنیویورکی جانا خواهج دست دایه اف هنرمند ام بیجن سربیانکی پر مزن لپاش خواهشت ده هنرید وی هنر خوندیه آنا گو ام تابلی نو بنرن براستی مراتی ناگ هجج برگو کاری گلکی آلی ابستراکت شو لبلی دست پیکاوی و هنر خوندی و کمانی زمان وید هنرا کلاسیک یعنی دزانی بو شواز و ریبازین هنری چاوانه لبلی بختیر هنرمند تایبتی گو صرف کار دکه دیگه آستک بلندتر جوی قناغا آگو دوباره کرن یا جبر کرن در باست به ایدی شخصیت خود خوازه چی بکه و خوازه گو تشتکی خوی تایبت چی بکه وی کاری بو روتکو کاری بو وی تشتا چی بکه بریا رنگا تابلوینی گله کی مزن هنه بلکه هنه کاجوا پی بیست بجی ناوی جیوال ویده هگر کسک بخواز سر اکرانی هم کارم ببینن اف کسی هانه براستی باندورک مزن لچکر لکار آنینا رنگا کر او د دیکور ده د جلو برگا ده د امبیجن دمالا ده وی باندورک کرج برگو د کاریبو برنگی خوی خوشک رنگی خوی بالکش کاریبو بالا خلکی بکشینه و هارمونیه که چه بکه دناو هوناندنه که دناو رنگات چه بکه گوگل کی بالا جواته و بالا هنرمنده و بالا رخنوانا جی کشان چاوا دکار وان رنگانا کوالین مزن وانولو درست بکه کام بهدوره ام هنک کاری ببینن و داویه جی امیل به دیجیتالی هنک تشتا بکن سر یعنی نزیکی کاریبی چاوا رنگا مره درباسی نه دو بکن یعنی وقت كنت زانت خوازم في آلیا بیجم گو رنگ و شیوازا یان بین رسم چی کرنا نیگار کشی هر دو بهفدور ام وکنره کلید نره لیبلی بخود هندری خوده چی کی جفدو جدانه يعني او هنرمندن باشنه ام جوان بيجن اوانا رنگواني باشن قال لك برنگازانن مجي وانا يان هشمنديا وان يان تشافي وان رنگا باش افدور دخينن نمونه ماتيس يك جوان كساي اف روتكوج يك جوان كساي كاندنسكي يك جوان كساي هنرمندي كرداجي بقشتي يعني از كارم بيجم هنرمندي كردا برانيا وان درنگا قال لك جهاتين او چتي باور دكم ج کلتورا وان چاند وان یا گوتید مزن دبن مالو جواتا گوتید مزن دبن باندور الوان دکن جبر گوان هنرمندانی گو رنگی وان گله کی زنگین پرانیا وان جیه کی هاتن گو کلتورا وان بخواه کلتورک زنگینه جلو برگی وان خزایا وان رنگینه اوانا باندور لوان دکل هشمندیا وان دک دما گوتین وقتی گو کار دکن د کاری وان د دیار دبه هنرمند کرداجی راستی نه یک و نه دو ام نوانا بیشن لبلی پرانیاوان حیانی آنا درنگا ده گلکی سرکفتینه برنگا گلکی به هستایی بکارتینن آلیه دنی آلیه خیسکرنی چیکرنا رسم او آلی کی دنی و آلی کی تکنیکی جر لازمه او بهرجید به هبه بس پرانیا هنرمند آل سر فیر دبن و یاجی به دوره و جا وقتی گو هنرمند کی سرکفتی گلکی باش هر دو به دوره دبن یک او شیوازا هنرمند چه دکن وکم بیجن نموناک رامبرانت یک جوان کسا دولا کروا یک جوان کسا اوانی گو گزانی بون باش رسم چه بکن دستیوان باش بو و رنگی وان جی باش بو دخصنا دو گلکی کاری باش چه دکرن و نمونک پرند براستی اجا امی بحثا وی هنرمندا بکن چاو اف هنرمند هنک کاری و زیرشانی و بدم چاو اف هنرمند جیه کی ج رنگ ج آستا کی وک هنر اوروپی دکر چاو جوی هدی در باس بو و رنگ زورایی بر ایدی شکل جمعی نما مان تفد برنگا دا اخذ کازورم هنکی ای دسپیکی
اوانا جی تابلوی ایج ناشنال گالری اوف آرت یا موزخانه نشتمانی یا ل واشنطنی ل دی سی ام جبری کا بالا خب دین بنر هجا بالا خب دین ام و کوالی بنر فرادا کرت تعلیم بک از مزم بکم بالا خب دین اویا هندلی درن تشتکی گلکی کلاسیکه گلک جو خورتو کچیمه کارن وی کارا ولو دکن ها ایگو دست بیدکن بالا خدینی به کنگی چکری سال 1926 چکری یعنی تمنی وی چاغی 23 سالی تشکی بلو بو دوان سالاده چاوا کار کریه اف نزیکی باندورا کی دیار دو باندورا پول سیزان وان لبوی یعنی شوازا کلاسیکو ته نه فرد بت ویرنگی دست بیدکه بالا خدینی اف جی یک تشتین وی دنیه خزا چکریه یعنی وی چاغی لشکلی خود گره بالا خدینه ذهنه کریو بدم و امی اوک کاری مدلیانی اگر مره لیب نره بالا خدین هیدی برنگا رنگ کاری بینا بالا خط ده ون داده به خط کاری دون داده به رنگین سوک بکارتینه بالا خدینه واناش برلو نه هنرمنده آسان مره کار بیجه ده اف هنرمند نزان وقتی گو کاری آنا زی کاری داویه ریو بدن به چقا فرقیه جبو گو هنزانه بن نشرط اوانی گو هنرا ابستراکت چی دکن یا گو رنگ نا چی دکن demek ki nizanin be huner çiye yani hemaj ber xorçe bele ew tişta hey dinav hunerê de bes ew hunermendê got nav çêkirin ji xwe re gelek ciwana divê qonaxa zor û zehmet derbas bûne hunerek klasîk em bêjin kevneşopiya hunerê fêr bûne bala xwe dêne bê çawa çêkirî ev diyar dibe wek dibistana Rûsî bandor lê kiriye hêdî karî wî wilo te hûn dibînin çawa diçe her carê li pêş dikeve Hala xdênê çawa ev bandora goya lê bûye hunermendê Spanî çawa hêdî diye reng li cemîna xet li cemîna winda dibe. Tika bera em hinkî em herin aliyê dinê pêş de her carê pêş dikeve karîvîna. Bera zor em karîvînê din. Zor em ser aliyê renga û ez ê rengî wî rêw bidim bê çawa wî renga li pêş xistiye. بله لقمان ده همان دمه دا لفیسبوکه بکارنەرێکی فیسبوک ڕۆژ باش دبێژە ئێوار باش محەممەد سوبای دبێژە ئێوار باش هەواڵن هێژە شێرزاد ئەفرینی بە هەمان ئاواهی و ئەدیب ئەرگون لە یوتیوبێ دبێژێ سلااف ژوەڕا و مەگۆ بکارنەرێکی دبێژێ دەم باش ئەمژی سلااف بشینن جوانڕا لە هەردەرێک مە دبینن gelek spas slav ciwan tevar ê gomet çopînê slavê me jwan re hêvî dikim got bi dilê we be yanî wek Kak Ferhat Cîhanî ziman pirsê we hebin ya nerînê we hebin ji kerema xwe mer par vekin wê baştir be da got em karibin xelekên baştir di derbarê hunerê çê bikin û hunerê jî pêşkêşî civata me bikin xelkê me naz bikin huner çawa çê bûye di nav cîhanê de huner ne tenê ya em bêjin galeriyayê huner kultur rastî çandek gelekî girîng di civatê de û em hewl din got bi we re par vekin bala xwe dêne bînerên hêja çawa li berê we dît we hinek karî wî dîtin bê çabûn niha karî wî pêş ketine karî vana di salê 1948 wextê giya New York li dîbistana New York jê dibêjin di dema sala 1940 de wê demê hunermendê Emerîkî gihaştin ser hevdû û şêwazek bi taybet bi xwe çêkirin nerîna wan çi bû got xwe qut bikin ji hunera Ewropî ji ber got karê wan giş dibin bandora hunera Ewropî de bû Matisse û Cézanne û Renoir û nikarîbûn jê xelas vana rabûn di New Yorkê xwestin got qutbûnekê çê bikin û guhertin çêkirin bi rastî jî serketin ji ber got guhertinek mezin kirin her hunermendek ciwana jî bandorek li halê xwe yan jî şêwazek li halê xwe çêkir Rothko ji yek ji wan kesa bû bala xwe dêne bê çawa hunera wî hêdî bi alî abstrakt derre em ê ka bala xwe dêne bê çawa bû hunera wî ji ew hunera got şikil çê dikir rû çê dikirin bê çawa bû bes mere karin naz bike ev kesê hanê ev hunermendê han di renga dik gelekî zîrek e zanî reng çi ye zanî pê reng çawa li ser kevalê dîne ne ji bê hemdî xwe yan ji serê xwe hema wilo davê jî dibêje ka
نا او زانه هارمونیا رنگا فهم دکه ام بیجن کیمیایا یا رنگا نازکش بر گو رنگ تشتکی کیمیاییه دبی گوت زانه به رنگ تکلی هفدو دبن کیجانه دخوه زانن وی او زانه وی تشتیانه ولسر وی برهم اخوه آوادکه حالا خودی نبی چقسی بالکیشن کاری وی رنگی زر گلکی خوردانی گوچاو دکشینه و رشکی خوردانی لی بله بسور لجور وقت خطا که سور لجور دانیش بوگو او رشیهانی بکجی یانجی ضعیف لواز بکه دا گوچاو لطابلو گیشی بناره ام بیجن ترازویا یا تابلو اخو باش دزانی زان چی بکه ام بیجن آنا کسک بلکی بیج اف کاری هانی چی اجی کارملو بکم یا راست مره کارملو بکه لیوانا دسپیک بون اف کسی وکوی وکروت کو وانا دسپیک کرن اف شیوازهان چی کرن و بمره پار وکرن جبرلوجی آنا براستی ستایلک گلک هنرمندین د جهان ده وی شیوازی شوپینن و وکوی دکن بالا خودین به چاوا گلکی بدنارج برگو کاری ویرنگیه yani kari gelki naskiriye derfeta çe ego mozaxana niziki wan bin her niyacı ser interneti bigarin lê ve gelek karî bibînin karê gelekî xweşik û gelekî hêja her der karî wî bi alî abstrakt der abstrakt jî beşek wek em bêjin wek tasawufî her derê dikê hevdû û zelaltir dibe û kurtir dibe mena tê de dimîne lê belê axaftin û kar tê de kêm dibe ویجی وی رنگی بالا خدینه به چاوا رنگی سور تنه و رنگی یعنی رنگی سور تنه به چاوا پیلیستیه و شکلک چکریه یعنی جی برهمک افراندی اوانا سالی وی داوی دبون سال 1962 دیه کاریوی وی به رنگ تنه لیستیه بالا خدینه کاریوی داوی جاب رنگی رش اف تی چواته تی واته گو هنرمند سر کار دکه او هنرمندی گو پیشی مرو ریودا رسم چه دکر به روکی نها هات لجمع بو هنرمندکی گو بالا خدینه اف هنرمندی گو اف چه دکر یعنی ام بیارن سر یادن بالا خدینه اف یه گو اف رسما چه دکر د مزنایا خوده پشتی سربورک دو مدریش ایدی اف رنگانی گو لویده لسر روی کسکی او رنگانا لتابلو اخوه لکوالا اخوه راخست و بشکلکی بیگو مروفتی دب یعنی رنگ تنید بمرر دا آخوین لیبلی او رنگانا جیه کی هاتی جوی کوکا آگوم دبینن جوان برهما هاتی برهمین پیشی گل سرکار کری جبر گو رنگ باش فیم کریه نها دگه آسته که گو دخوازه نرین اخوه یان هستی اخوه فکر اخوه دیار بکه دریا رنگاده او چیروکا هنری براستی گلک هنرمندین وکوی هنه گو لسر بنگه گلکی خورتو باش زانستی هاتی آوا کرن و گیان دیکی گلکی بلند بله فراد بس دویم قی بله لقمان گلکی سپاس پر باش بو براستی مارک جیکی وی خورت هنرا دنیای ده هی براستی اوی کو وان سرکیشی کل جمعان هنرمنده هات کرن ایرو ام هنری بوی آوای دبینن کو ایرو هی پر پیشکتی پر مدرن لقمان از دبیجم ام هرن نافبرکی و برنامه دست بکن دوام کن کرم کن تماشاوان انهجای دنگ امریکا شوپینر ما یتورا جواکی فیسبوک تویتر اینستاگرام و یوتیوب هر روزا سه شنبه دمجمیر 12 نیرو به دما واشنطن پایتخت از لقمان احمد بریکا وشانا زندی دبن لیوانی مالین و جبو برنامه تایبت یا هنرا نگارکشی از لی تکنیک شوازن جواز ین وی هنری بورا پار وکن و چاوی ما لنرین و داخوازین و بن بله جارك دن صلاف و ريز جوره امنها مهرن بشي دويم بشي يكم سر مارك روثكوبو هنرمندي امريكي روسي و امينها جي مهرن سر هنرا ديجيتال و برنامج بروكريت قوم سر كاردكن امي هن رنگان بكاربينن و اگر پرسي وهبن داخوازا وهبه يانجي افكاري فرهاد داخوازا كيبك از آمادمه ما قال لك تشبري انا شروع فكربون جبرلو ام دناف كار ده مهنه كار بكن و دناف رجع از جوار ديار بكم
تشتین گوبری مستند بو کلیپین ماسک چیه چاوا مرب کارتین چاوا رنگاج هفدو جدا دکه چاوا چه لازمه چه فرچه لازمه امی بور پار وکن پرسی و هبن جی هون کارم بیجن و اگر داخوازه فرهاد جی تشتکی تایبت بخوازه از جر آماده بکم وکوی خلقا چو پرسا مثلا سیه و تاریه کر رونی و سیه کر ما هناك جر بحثا ويتشتكر نها امي هرن سر بروكريت و بلكي نه وكن بلكي جبوغو ام سر كار بكن ما بلك وكر ما جوجي هجر براون زانبن جبير نكن هجر ام تابلوكي يعني برهمكي تشي دكن جبو كمبيوتر يعني جبو سوشيال ميديا به يعني جبو انترنت به كاري انترنت غم ناكش برجو انترنت كلكي او تشيكا جير كواليتي مازن جير نابي ليه هجر از بدشينم جبو چاپ کرنی جبو برگی پرتوکه یان یا کاغذه که یان جی کرته که دبیگو امبیجن کوالیتیای بلند به برز به جبو گو هوربینی و تابلوی یان وی برهمی درکه ام انا جبو کار ام گل کی بلند شناکن بالا خدی نها اف کارکی از دست بکم وک مارک روتکو امی تشتکیلو برنگا چی بکن او یا هنکی کا تکسچر دکاره وید هیه مامۆستا مەدحەت کاکایی هونەرمەندێک کورد ئەو ژی ڤانکارانە دەکێ نەها لە سویدە هونەرمەندێکی ناسکریە ئەو کارانە گەلێکی دکە ڕەنگەکی تەنێ ینی ڕەنگەکی بەنگەهەکێژ لە تابلۆ خەردین دیتینێ و دوێنان سەر کارێکی تایبەت ڕەنگێن ژەڤدوو گرژ یان ژەڤدوو دوور وان دیتینە وەک نمونە ڕەنگی سۆر ئەمێ بێژن سۆرەکی بەرات سۆرەکی داگرتی بێ ڕەنگی سۆر داگرت بالا خديني افرنجي سور رنجي تشي ايجو ل دجيوي ببرن هردو تليو خلي خست نها رنجي دن ازورن لجوراينا قاتك نشبكم رنجي الدجيوي تشي شينه بالا خديني افشينا فرتجي هم كيف اخونه هندکارن گلک فرچابن از گلکی براستی اب کارتینم از درم آلیه آرتستیک و پینتینگ اوانا هر دو آلی جی هگر هنرن جی فرچا هنی بنارن آرتستیک گلک تشتانینه جبو هنری مرا کارب کاربین خوشکن تکسچر خوشک ده و یا پینتینگ جی لجمع گلک رنگ هنه بالا خودینه خوشک چی کرنه مرا کاروان بجربینه و دریابی رجی نازب که کاکشان باشن اوان ایدنه فرچیندن جبو هنک ام بیجن کاری تایبت کو مرا بخواز چیرکه لیبله که و انا امی ویا بینن تارا لی ازی ویب کار بینم رنگشین بالا خودینه چاوا چی دبه ایجا او چاوا دکه وی چاوا کریه هولو في رنگی هنکی والا بو نکید نوان دهیله از راست چی ناکم از نخوازم گو راست به تخوازم گو هنکی جهودو والابون کبه شبرگو او والابون دهیله تکسچر چی به تکسچر یعنی زفر نراست به بین چا جا چا دبه بکیدن از کارم هنکی آنا زرجی دناوره از ورم سر یاسور و رنگ زر بچه کی بلیزن بچه کی احلو بکم کیلا که هنکی نقل لکی ولو خطاط دنافره هنقدر و دی به چا چه بو اف کارکی وقت نزیکی روت کو
ایگو ما بحثاوی کر نکاریویش خو بس ما گوت نزیکی کاریوی گو برنگاتنی ویتشید کن اف یک جه کارێک دەدی بێچقۆسی ئاسان بوو فەراد مە bi çend gava tiştekî wilo çêkir. Ev dibe çi? Ev de hûn dikarin yek bihêlê bik wek em bêjin backgroundekê ji bo wêneyekî yan ji bo nivîsandinekê ya ji bo tabloyekê ser çê bike ya karî ji xwe renga wilo çend heba çê bike wek veya hanê em bêjin yek kal kêleka wê çê bike kesk reng biguherîne bike reş bikize çend heba çê bike dibe dîkorekî xweşik ji bo malê ku mere deyne eger mere bixwazin malê ji xwe çê bike. Yadinê kas yeka din neh çê bikim dîsanê werim û ez ê bereqe rengê me îja vê carê zer be zerekî tox be dagirtî be hewlo dagirt ez dixwazim îja tiştekî din werim qatek neh çê bikim û rengê wê biguherînim bereqe rengê şîrkî baş e firça xwe biguherînim dixwazim firça xwe tiştekî din çê bikim bereqe yek jê ez dixwazim firça xwe dagirim pêşî reng dagirim dawiyê hinekî ser kar bikim werim calligraphy werim monoline بەێ لوقمان بەحسێکی هەبوو ژە هوەرێ دا بەحسا ڕەنگان و ڕەنگ چاوە ناسنامە مرۆڤ نەتەوەیە ملەتان ژیان دەڤران ژیان هەرێماژی ددێ نیشاندان بۆ نمونەیە ڕەنگێن ئەفریقی دەبێژن هونەرمەندێن ئەفریقیکیژان ڕەنگە زێدەتر بکارتین هونەرمەندێن ئاسیایی هونەرمەندێن ڕۆژهەڵاتە ناوین ئەوروپی ینی پڕ تشتێکی باڵکێشە بڕاستی دەمێک و مرۆڤ بە ڕەنگا زانێ وێ هوەرێ لە کیژان هەرێمێ لە کیژان مێژیە هاتیە ئەو گەلێکی گرنگ ڕاست ئەژی بتەڕەمە ڕنگ ناسنامە یعنی ڕنگ تشتێکی پر کۆمپلیکێت ینی گەلێکی ڕاست نەئاسانە ینی ئەم لێت نەڕەنگ گەلکی ڕەحەتە لێبە لێ ڕنگ تشتێکی پر زەحمەتە و دریا ڕەنگارە بەری دەمێکی مە بەرنامە هەفت ڕنگ دێ راپۆرتێک خۆش هەبوو پامنێری me Sînan Tunç Demir ji me raportek çêkir bû di mozexana dîrokê de ya New Yorkê pêşengehek çêkir bûn ya reng û mirov li ser çi behsa çi dike çawa reng bandorê li jiyana mirova kiriye û çi qesî mirov yanî li gor renga pîvana renga mirov li pêş ketiye û wekte got anî ziman jî دریا رنگا دمره نازک اف جواتا چاوایی اف جواتا ام بیژن جالیه درونی ده سایکولوژیاوی چاوایی جالیه دانو سندنی کلتوراوی چاوایی گلک تشتا مره تید گیجه جبرلوجی رنگ بالا خوب دین تشتکی پر خوشه از بیژم آلین ولاتا او آلانا سمبولاوی یا رنگایی هند بینن یعنی آپرانی سر رنگا تی آوا کرن جبرلو رنگ نشانا وان ملتایی yani wek em bêjin ala Kurdî dibêjin kesk û sor û zer ew rengên êgo bi civatê girêdaye ew rengê ku çîrokek wê di nav civatê de heye dixin wê de ya Amerîka sor û şîn û spî dîrokek wê heye di nav civatê de em wilo bi vê rengî yani vê şêwaziyek dikarin naz bike civat çawa tê ava kirin û ji bo hunerê jî rastî reng tiştekî dinê wek manî ziman noxtê got û ez vî tiştanê ez yani daxwazekê dikim got kesê got bixwaze ji hunerê tamekê ji hunerê bike wextê got her pêşengehekê yan her ciyekî berî got şikil binere li formeyê şikil binere baştir e got pêşî berî xwe bide renga reng li reng binere û reng bihêle got ew wî bikişîne piştî got derbasî nav reng ji ber got zimanekî din heyî zimanekî taybet heyî bi çav girêdayî yekser çav dikişîne û çav signala dide işareta dide me jî dibêje ev renga çayê dirya wê te pê dilxweş dibe heger ew rengana bala te bikişîne ti derbasî nav kevalê tablo dibe û dawiyê dikare şikil bibîne êmel ceme hinkî ew kultura berovace em dixwazin şikil naz bikin wextê em tablokê em dibêjin ka teyr ka hespekê ka mirovekê keçekê xaniyekê em dixwazin wan tiştana tê dibînin dema got nebînin dilê me jê dibîne
باشتر تشت گومره برای خو بده رنگ آلیکاری دکه رنگ ده هلگوته به آسانی در باسی ناو کوالی ببه نویسکار کی فرانسی هبو پول والیری هلبستانه کی پر نافدار بو لبلی ده همان دمی دجی کسی کی پر زیرک بو جو هنری حز دکر و سر هنری گلک تشت نویساندن او دبیجه پیشی گوت چو پیشنگه کی بری گوت لاب نر جاوی خو بگر و دورا خو هر ور و بری خو به تابلو کی جان تابلو به بری خو بده و برا رنگ تبکشینن و دریا رنگار تی درباسی ناو تابلوی ببه و هیدی تی درباسی ناو جیانا یان جی ام بیجن اتمسفیرا برهمه به و تی کار بتشتکی تی بکیجه باشتر گومر الشکل بگره و شکل مروان دابک وش برلوجی اد بیجم قیوان هنرمندین بانی بحثا دکن فانا کاریبون جی خود ناف هنرید بگرن جبر وی تشتی جبر گو برنگا کار دکرن ها هنک گوهرت نیدکن از برن برا رنگی قهوه رنگی به و از دکم قات بقات برا خدینه نها مولو بالديجيتال ام تشيدكن نعم تشك نكري يعني دبرغو فرچه جمتني ام انا مدولو داني بس امي انا جسر كار بكن چا امي كار بكن مي ورن سر يك بيك ورنا قاطا يكي اسكارم فرچا خو بغارينم فرچا خو كاز برچا كدينم شوز ببينم امي ورن يه تكستشر يعني تكستشر جبو غورنگي كي ما قلت رنگي كي زفر بدمه وقال لك رنگ ده آلیه از بیجم ده پینتینگ ده هیه قال خب دین ای پینتینگ جی لجمع هگر زوابم یا اوابم از بزربینم به چاوی و رنگ زرکی تاری تر بکن بچکیج برگو از دخوازم و زورم لپاش بس انا هاتم قاطع یکی آزر پاش وینا هنکی سبی بکن زي بقارينا بله نها خوشکتر چی بو هند بینن به چاواد بنه فراد بینی به چاوا زفر چی بو جمع تکسچر جمع درکه بله پر بالکش نها ازوی هولو دادگرم رنگ کی وکری تر مبتنی برنگ از برنگ لیزم وەک ئەمریکی دەبێژن ژوێ فلاتبوونێ دەردکەوێ فلاتبوونێ دەردکەوێ نها بالا خدیم پاش شکر اجازه ورم سر یا دن قاطع دن جی ازوی بگهرینم برا قرنگی دستی خدیم سرویت لیاخو رنگ جمع درکت رنگیم از یا تاری تر بکم یا وکری تر بکم اهولو فرچامه جمعنه چکی بچوک بکم و از بکیلکی بچوک بکم فرچاخو کیلک آوی از ناخوازم راست بتدی اف سریوی راست از ناخوازم شبا گو نظم بکم تنی برنگ ازی بلیزم تشتکیدن از ناکم از آن ویا برا داگره و ازی بچکی جا رنگی خوب بگرینم رنگی خوب بچکی سپیتر بکم زلالتر یعنی که دیکا از نخوازم داگرم از نخوازم اهولو بکم ازی هیدی ولو دستی خوب بمجبر گو خوازم گو او تکسچراوی دیار بجمر جبر خوازم بنیوی جی درکه بجمر بنیوی تاریک کری هنک جبنی جی درکه evji çû niha zorim ser yasor dîsanê destê xwe dînim ser rengê sor bineqînim û ez hinekî ji hevdû
تێکەل بکەم ئانا ڕەنگ تنەیە لێ بەلێ ئەز ئانا ڕەنگەیە بکارێنم زۆرم ڕەنگەیە هێنکی بکەم پرتقالی بەرە بچە پرتقالی تێکەل ناودە بەرگۆ نێزیکی زەرە بەرە بچەک تێکە ناهودۆدە ئەهوڵە وەرم سۆر تاریتر بکەم بچێکی و ئەزۆرم یا قاتادن بچێکی بلندتر بکەم بەرە هەر جۆر ئەڤ خێرا دیجیتال مژۆر گوت دیجیتال ئالیکاریەک مەزن دەکەم دبینن چ قەسی خۆشە نا ڕەنگی ڕەش و ئەزێ بەگریتر بکەم دیتی فرچاخە بچووک کارن ژێ برێ ژی بکاربینن هەنگۆ بخوازن ئەبەیانێ بەس هونێ فرچێ وەک فرچا بەرێ ببن فرچا گۆمە بکار ئانی بوو painting أهوله از جبري أنا بكارتين أو اشتكي دنتني برمجا فرچا خويا دیسانه چکی رنگی رش تاری تر بکم که رشی تاری اولو اتخوازم گو سینور اوی تخمنا حدوده برا سینور تید نمینه بر گوجمر گرینگه اویا سور جی سوری درخینم دیسانه ورم اولانک سور برا سینور از نخوازم سینور هبن نها هند بینن چاقل جمع ترکت افکارکی و کاری رد کوی و دی به چاه چی بو؟ گلکی آسانه چیرو کار رنگه از چاه رنگاب کار بینم یعنی از دیبه از ناز بکم رنگی زر و شیرکی و رش چاو هگر از رنگی سور گلکی داگرم و رنگی سور زورا زر ببه زر گلک به دیبه گمره وانا سر کار بکم ام یکادن بالا خدید ده نمونه ما چه کرن ام یکادن چه بکن ویا براقه رنگی افرنگاوه باگرد از دی ثانیه ورم بری گم کار بکن از کارم لسر کار جی تشتکی ولو اصلا کر هم از داد گرم حالا خود دینه تشتکی پر ناکم یعنی از کاره کی پر مزه ناکم از مزه بکم جور دیار بج بو دوینه به چاواز چید کم بینن فرچه چید کجیره از نخوازم سر هف دولو بکم جبو گود دبی داگرتن تنه هندکی از دستی خود سر دبن اوانا براستی جبو کاری دیکور یان اگر مرا دیزاینه که چی بکه جبو انا گل کی باشن ایگو بخواز ویان کارا بکه پرانی معلمین کاری ایگو فلات بن یعنی کاری راست بن اوان کارنا بهتر خوشک بونه که ده کاری من نها me قاتك نشكر وازورم چند رنگ دن چه بکم برا سور به برچا خب چوچک بکم هولو والویدا از دانا گرم از یوان بدستی خود چه بکم یا یادنه اوجی بچکی رنگی تاری تر گوت اواناج برما بحثا رود کو کربو گو از انا کاری ویولو شانیو بدم یعنی او کاری گو لسر شغلی چخوز انا با آسانی چه دکم وینا با آسانی چه کریه
ويقال لك زحمتي دي تي حياة جو تشكري لبلي أزولو تخازم هناكي بوار بار بكم بقون كاريوي ناز بكن قاتك نحكي بكم ورنجي برا بتشكي زربه يعني جي برا كسكش مرخش كترتي نحولو كسكي تاريتر كالكي تاري سينكي بكم نحولو باش أنا مهين دانا قرتي زيوان داقرم قاتك نه وزورم رشكي تاري هاز رشت اقرم فراد وقتا من نظام تشقو سماي از لنقي ام هيدي دي بالي داوية درن بس تشاوت بينه ديجيتال تشاوت يبتره پڕ کێش بڕاستی لوقمان ئەس جێ هێژ دخوازم فام بکەم و تێکەڵبوو ناوان ڕەنگان ئەو دەروونناسی زانی ئەو مرۆڤ ڕەنگ دەروونناسی ئەوان هەیە چاوا مرۆڤان ڕەنگان دەبینێ چاوات خوازێ و چ ڕەوشێکیدایە ئەم دەبینن و مرۆڤ جارنا بڕەوشا خۆی ژیوێ وان ڕەنگان تەڤڵی هەفتکەی وێ دەمێت چ دەفکرێت تشتان چاوا دەبینێت دنیا بینیاوێ چاوایە هەمووان تشتان ئەس باوەڕم دەست دن هەڤودووک و تشتێکی ئەو سات چێ ببێ و گەلێکی گرنگە گەلێک مژارێکی یەک و مرۆڤ کارێ سەر بسەکنێ بڕاستی ڕاست دەبێژە ینی مەسەلا ئاڕەنگ گەلە کار سەر بوویە دریاوێرە ئانا بەحسا مەسەلا کە کارێ سایکۆلۆجی یان تەختۆرێ دەرونی ئەو تشتا بکارتینن بەری ئاناژما گوتبوو کەسێک گۆ نەخۆش بێ جوان بێژین کا ڕەنگێکیش مرچی بک یان کاشکلێکی مرچی بک دریاوێرە ناز دکن بێ ئەف کەسی هاانێ ڕەوشاوی چاوایە ئەگەر ڕەنگێ تاری و ڕەنگێ ولو حشک و هەنێکی توش بن کار دکێ زان پێگوڤانە ڕەوشاوانی یا دەرونی نەگەلکی باشە ببین ئەس چاوە هیدی ئەز هەر جارێژ ئەحولۆ ئەوانە ئەف خەتکانەی ولۆس چی دکم هەندک بۆ گۆ بشکنینە گوت ینی ئەس ئانا ئەڤەیە ژا داگرم ڕەنگی وەرم سەر قاتە ئەوانە وەرم ڕەنگی سوور و داگرم تەنێ ڕەنگن و هەندکارم وانە لەسەر کەڤالێژی چێ بکن یەکۆ بخوازە تەجروباکێ بکە ئەز بالابوونێ دێمێ یا ڕەنگێ دن تاریترە هەنێکی زارۆکێوان هەبێ ینی خستکا گۆل بە زارۆکێ خۆر کار بکن لەسەر ڕەنگا بەرا ڕەنگا چێ بکن جوان بێ کا ژمەر تابلۆکی ینی وەکوان کارانێ گواز دکم نەها ئەوانە چێ بکن دریاوێرە مەرە نازکە زارۆک چاوات فکردن ڕەوشا زارۆکە چاوایی و ئالیکاریەک مەزن دەکە مەرە دەرونی ئەوان ناس بکە ڕاستی ڕەنگێ پەم باخستێ دێ ji بۆ گۆ بشکێ çimaş ber گۆگلکî سۆر بوو dixwazim hinekî bişkenînim piçkekî nedagirim tenê hemawilo hinek alî dêxîmê û ez vêya jî bile vêya jî piçekî hinekî pirtiqalî têxin nav de wilo piçekî min xist nav dû min têkel kir û ez ê berî a dawî gavek dawî ez ê wilo xettek zer biçû zirav têxin nav bera wan de zerekî tarîtir
وأمي بقدم هنا هناك ليالي كي أعطي خمنا رنجي دنجي ولا تخم هنا دينن تشاوا نهار جمع أفجي كاركي وكاري بله راتكو؟ لقمان براستی گلکی بالکش بله، سپاس ایرو پروستیای دیسا بله فراد تشتن پر خوش مروف سر هنری رنگا نوژن بو مگر کی شکل چه نکر ببورن کسی گو دخوازن گو فیری رو دست و چاوان ببن ما ام دخوازن گو بحثا هنر بوی هنرمندی دکن هنه کی بشکش کاری ویجی بور پارلکن به شوازه مرا کار بهتر ناز بک یعنی بله راست سرچاتی آوا کرد تماشاوان میجی کارن لقمان نیرین خواب مرا پار بکن و دخواز آوان چیه زیده تر ام سرچ بسکنن جکی جان بشت خوازن زیده تر پیش کبن پر باش دبی ام حرتم بند آوانن وانجی تبلیغ پروگرام بن براستی کو پروگرام زیده و زیده پیش کبی گلکی سپاس لقمان سپاس ایرو پروستیای بله آخفتنا داویش بوته بله گلک سپاس فراج بو کداته و سپاس بو کسی گو ما دشو پاندن هفيد كم قوب دلي وبي برسي وهبن وك فراداني زمان اجمر بشينن وحطاني برنامج دنيجي ام يخو اماده بكن تشتكي نه بيشكيشي وبكن اگر اولو بفي رنجي بدلي وبي منكارن ام بيجن وهگر نبدلي وبجي نريني وهبن شكرا ما خرج مر بشينن تاي ما والرياضه ام بوا اواد بن وبوجي كشت بن وجالي خوجي تشب دستما بي بكن حطاني سي شماتي هرشادو بختور بن تماشاوان الهجاية دنجي أمريكا شوبينر الماء تورا جواكي فيسبوك تويتر انستغرام و يوتيوب هر رجا سي شمي دمجمير دوازدي نيرو بدما واشنطن بايتا از لقمان أحمد بريكا وشانا زندي دبن ميواني مالي ورا جبو برنامج تايبت يا هنرا نيگار كشي از لي تكنيك شوازن جواز ين بي هنري بورا پاروكن وچاوي ما لنرين و داخوازين وبن